Adijo, Kita, mislim, da sem te prerastel, and it's gone. A si se šel bret? Vrutro, to je rojstnodnevni vlog in kaj delam za rojstni dan? Delam! Jezus, Bog je nekaj si ob 10 mogel priti nekam, boj. Sve zamujam 20 minut. Vse najboljše za rojstni dan. Hvala, a mi daš en kinder jajček. Danes sem sestank z skečeholike, ki nima več idej. Ej, bote inspirirani, no dej, jo. Bom probal predati kakšne ideje za skeč. Po pa party, ne? Brade, ampak ti si to resno vzel, a? Mi smo skozi brade. Če Bergant uporablja lepotilne produkte, pa se moraš zasekirati. Afrodita za brade, ono ole. Mašova bo v bistvu. Mašova. Vsako govorimo, da ne kamera. Ne more več kamera. Drugače ne gre. Zmotim se stan. Cool. Meeting adjourned. Vlog kastracija. Danes bomo kastrirali mojo Kito. Tukaj je moja seksi asistentka. In tukaj so škarice. Adijo, Kita, mislim, da sem te prerastel, and it's gone. I feel so naked. Zdaj ideja je, da imam rojstnodnevno žurko, da si Kito nalivam nazaj gor in da vidimo, koliko časa bojo rabili gosti, da jo dojer. Če pa ne bojo dojel, mi bo pa Saraja v en moment tudi čupala, pa se bom ful drl. Ja, tako kot one vlogerke. To je zaradi fokusa, pa ja. Lila. Kita nazaj. Take one. Či si se zima. Kje imaš ti špange? Sploh ne znam povedati. To je slaba ideja. To je kar slabo. Kaj pa če jaz probam tole zadevo, ki sem jo itak za Kito urejati. Evo, zgleda kar originalno. Kita je nazaj. Zdaj pa gremo obtrgati pratico. Kako? Kako? Wow, A to bilo res, da? a je tako suha že. Ne. A si ti meni ščupala to? Sorry. A to je forum, da je? Fuck. Ja, noč, trajale 3 ure, da noben izkušal, da nimam brade, ne? Zdaj pa obrijemo do konca, ovde. Kaj zbrkamo? Ne, brka pusta. Zdaj moram
to žolto, tako sveto Bolgarijo. Trdulaj. A si se šel vred? Pa, čisti drugi. Da, res to ga ne moram gledati. Upam, da ti čim prej zraste. Pa, Ale ljume! res ti pa paša brada.